قبائلی بندہ تھا کہ شروع پہ بلوچستان ہے سویلائزیشن آگے تو چاہ رہے میرگڑھ ہے کسی ہسٹری طرح جانک ضروری ہے کہ آگ اسے 9000 سال ساری کہ ہسٹری سویلائزیشن موجود ہوتا اوتا ہم ای جرگہ سسٹم ہے یک پتی پہ میں جدید سسٹم ہے موجود آ زمانہ جدید ہوتا کہ آیا کسی ہوتی مسلانہ چھ کرتگا نو اودا آ قبائلانی کہ اما جرگہ کمپوزیشن کی بوتا آئی سلیکشن کی بوتا یا الیکشن کی بوتا آ مختلف قبائلانی شاخانی ذریعہ الیکٹ ہوتا گا یا سلیکٹ ہوتا گا ہما قبائلانی شاخان گتا ہوتی ایک نومینیشن مردمی نامینیٹ کرتا ہے جو آسان الفاظا یک ٹکریہ نامینیٹ کرتا ہے جی تو نمائندہ ہے قبیلہ ہے اما شاخ ہے ہمیں پیما مختلف قبائلہ مختلف مردمانہ نامینیٹ کرتا گا ایز اے ممبر آف دی جرگہ تو آ جرگہ کسی کانسٹیٹیوٹ بوتا جوڑ بوتا آ جرگہ کسی ہیڈ کے کرتا آ قبائلے مین ٹرائب سردار کی بوتا آ سردار آگے ترشرہ شیئر کرتا یا یہ تو اور چیف جسٹس گوشے یا تو پریزائڈنگ افیسر گوشتا آئیے پریزائڈ کرتا او دا کسی ہر وقت مسئلہ کے مسئلے گتا یا تو قبائلی اما ممبرانی ریکوزیشن جرگہ ایر بوتا یا سردارہ وقت کسی رکار کرتا کہ بھئی اب قبائلہ را معاشی جنجالیہ گپتا کاتسالیہ گپتا قبائلہ را جنگیہ گپتا دومی قبیلہ آگون ٹکریں تو دا جنگی تیاری کرنگی قبائل تہا کمیونٹی تہا یک جرم میں بوتا آ قتلی بوتا آ دوزی بوتا آ دیگا کسی سماجی برائی کسی کرائمی بوتا آئیے ڈیسیشن کرنگی تو آیا نشتہ آقائی کا بنیادہ اما معاملے سرا ڈیسیشن کرتا یعنی آرہ کسی تو یک الفاظی منگوشیں کیا اینشینٹ ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم ہی بوتا کوہن نہیں ایک پارلیمانی سسٹم ہی بوتا آئی الیکشن طریقہ کار ڈیموکریٹک بوتا اور آئیے باقاعدہ فیصلہ ہم متفقہ بوتا گا جی بہت زبردست آئی فیصلہ ہم متفق بالفرضہ یا قتل بوتا آ قتل سر جرگہ نشتا جرگہ کسی ایک کنکلوژن نشتا اتفاق رائے نبوتا اور آ جرگہ کسی وائنڈ اپ کرتا روچا اجلاس سر نیکسٹ پدار لوٹائن تا اما صورتا کہ درسیں جرگہ ممبر متفق بوتا گا آئی بری کنگا یہ سزا دے گا نونگتا ہے ججمنٹ اناؤنس کرتا اور آ ججمنٹ بعض امپورٹنٹ بوتا آئی آرہ اخلاقی صورتا ہم سماجی صورتا ہم درسیں قبائلہ پتہ فالو کرتا آئی ہوتی آنی ایک ای تا یہ خاصیت سر ایم بوتا کہ کوہنے جرگہ سسٹم بوتا یعنی منی مراد 1876 ساری جرگہ سسٹم ہے 1876 کہ انگریز برٹش راج کے در شروع ہوتا یہ ٹرائبل کرسیں ای جرگہ سسٹم ہے تا باقاعدہ ایک زنڈے موڈیفکیشن کرتا یعنی آ وقتا شاہی ساری کے جرگہ سسٹم ہوتا اسپیڈی ٹرائل بوتا اسپیڈی جسٹس بوتا اگر ایک معاملے قبائلہ تا پیدا ہوتا اور آرہ جلدی کسی نشتگا ای حقائق کارتگا دیما آرہ کنکلوڈ کرتا ای ججمنٹ داتا جی ہو جائے با ترگیشن جوست کریں جی شرف دارا جرگہ بلوچی جرگہ والا تاریخی بیک گراؤنڈ واجہ علاؤدین سر گپا ہم تو لازم آج زمانے کے صحابہ ما ضرورت ہو سماجی والا چاگردی والا قبائلی والا دران چیز دے ما دارک بودتے ہیں وہ جوانے عزت انصاف رستک مروچیں اگر ما معاشرہ و چاگردہ بچاریں یا عدالتی نظام بچاریں کہ کوہنے زمانے کے یا برٹش دورہ قانون اور پدا انچے قانون کیا نا آہن تو کا اصلاحات اور رفاہ میں ہم ضرورت ہستے ہیں اور ان طریقے کار اور رہبند ہم بعض دیر و زیر ہم باں اور دیکھیں بعضیں معاملات ہستاں کہ غریب و نیزگار مردم عدالتاں روتے ہیں بلے آہنی کیس ججانی کمی بتکاں یا کیس زودتا چھ فیصلہ نبو اقبان دیکھیں بعضیں اڑو جنجال بم آگے شنگا وکیلن جس کریں ضرور سے بن چکے تاریخی بیک گراؤنڈ جرگہ والا واجہ علاؤدین صاحب اگب جا وہ تو مروچی عدالتاں گونے گوں وکالت کنگائے ہائی کورٹا سیشن کورٹا وہی دیکھ جاگا مروچی زمانے کا تو چیز سمجھے کہ ایک قانون رہبند تو کا چنچو زد انصاف ہستے ہیں یا مردمہ انصاف رسگائیں اور چنچو اڑو جنجالہ گاستے ہیں تو آہاں بیان بکا ماوضہ ہمیں سمجھے کہ مروچی دور انصاف و قانون ہے شگوستگے دور ہے کہ جرگہ سسٹم ہی ہوتا ہے انچ کو چو ایزی اور آسان ترے آئیے تنچ مروچی ہوتا ایزی و آسان ترے آسان ترے بلے چونکہ اسی پروسیس کمول لنتی ہے اور ای بنیادہ انچ کو چو مردمارا جو لنتی اور مشکل نظر رکھے تھے پرچہ کہ ایک قانون کے میں رائج ہیں اور ایک قانون ما اس ریڈاپٹ کو تھا
1800 ہے اور گشتنے میں قانون 1800 شروع ہوا جی پتہ 1900 ہے کہ میں آئے گئے اسی طرح مختلف میں قانون ہے ایک موجودہ وقت ہے کہ نظام عدالتی میں نظام چلا گیا جی اے 1900 چیز قانون ہے یہ بات چیزیں وقت ٹائم تک یعنی ہمیں وتی لیجسلیشن یا لیجسلیچر آئی اس طرح ہماری مطابق ہوتی ہمیں نظام چلانے گا ماں ہمیں وڑ سمجھیں کہ مروچی اے نظام شگوستگی جرگہ سسٹم کم و عام مردوں میں دسترسا آسان تریں اور آئی آسودگی پیدا کرتا چونکہ ایک عام مرد میں اصل مسئلہ آسانی اگوں عدالت تر ہے اور آئی دادرسی اصلی ایک مسئلہ اس سے پیچیدگی ہے آپ پیچیدگی یہ کہ انچ کچھ لنتی ہیں چونکہ لنتی ہے یہ ایک وجہ اور ریزن ہی ہے آئی وجہ اسے کہ شہادت انصاف واسطہ انصاف رسائنے کے واسطہ دے کے واسطہ سخت ضروری کبھی نون اے بنیادہ ماں ہمیں سمجھیں کہ مردوں متی واسطے شرنج کو چھو مشکلیں ہماری سمجھے گئے ہیں بلے ماں چونکہ قانون طالباں اور قانون اور سیوتی عدالتی نظام شریع واقف ہوں تو اے بنیادہ ماں ہمیں سمجھا کہ شگوستگیں جرگہ سسٹم اشتین کچھ آسودگی اور آسانی ہستے چونکہ مرچین دور رہتا میں نظام عدالتی نظام ہر علاقہ تحصیل نہیں ستا اور میں ڈسٹرکٹ کا نہیں ستا میں ڈویژن نہیں ستا ہنچو میں صوبہ تا اے وقت تا تقریباً ماں نو کے بندات بوگا 2 بینچے اور گوستگیں میں 3 بینچ ساریہ ای بندات بولتا ہستا ایک کہ میں پرنسپل بینچ گوشک بھی تھے ہائی کورٹ ہے ستا کہ آئینی عدالت تھے اور میں صوبہ رزبت ہے صوبہ تھا آخری عدالت گوشک بھی تھے شاہ یہ گیشتر برستر عدالت آبادہ کہتے ہیں چیئے تی سپریم کورٹ پاکستان ہے اور شیشیہ پد چونکہ میں جیلی عدالت تانی یہ قسم جال یہ وڑا ہر علاقہ ہر ڈسٹرکٹ ہر تحصیل سطح یہ موجود ہیں سر نون او دا موجود ہیں گوڑا ہر ساحل یا ہر مرد میں معاملہ مسئلہ بھی تھے آگوں آسانی اور گوں شریعہ آئی اپروچ ہم ہستے شد کا بلے آرچی ماں ہمیں سمجھیں کہ میں جرگہ نظام انچو کہ واجہ علاؤدین صاحب گشت کے جرگہ نظام ہے تا ایک چی ہستے تو جرگہ نظام بوتا بلے ماں ہمیں سمجھیں کہ جرگہ نظام چو مخصوص اور یک خاص انجا گئی ہے جرگہ بوتا چونکہ مروچی نظام یہ عدالتی نظام کے یہ ہر جگہ شنگ و تالان ہے ہر تحصیل و ڈسٹرکٹ کا مردمانی واسطہ موجود ہیں تو یہ خاطرہ یہ چمارا آسان گندہ جی حضرت صاحب ماترہ گیشی جو سپورس کریں میں موضوع سرحال شرفدار مشکنوں کو چاروں کام عدالتی نظام اور پیش زمانہ کے جرگہ و دیوان بتا تو لازم دنیا یا ترقی کام یا قوم دین روی کام یا ریاستیں تو کا ملکان تو کا تبدیلی کہتے ہیں ذرا ریفارم جدت نوکیت زد واسطائیں یا یہ سٹینڈر کوالٹی شتر بت کام انصاف حوالہ بچاریں 200 یا 600 سال ساری معاملات و آلات بتگاں مروچی بعد نوخترے بھی آئی تو کن جدت بھی ہے آئی تو کا آسودگی بھی ہے آسانی بھی ہے و انصاف زد سر بھی و محلو گیش مشکلات شکار میں بھی بلے ماں مروچی والا چونکہ ضرور صاحب گب جا بلے ماں وتی آبزرویشن ہے کہ میں عدالتی نظام تو کا امیچو اڑو جنجال ہستے ہیں اگر لینتی اہم نقصان دہ ہیں کہ مرد میں ٹائم رہو گا وقت رہو گا زر خرچ ہوگا یہ انرجی و طاقت رہو گا بلے آپ آما کار واسطہ یا ما کیس کی کن گائیں آئیے چی ڈبل یا ٹرپل تکلیف تہائیں تو منظر انصاف آئی واسطہ گراننگ اپ پہ تو یہ بابت ماگیشن جو سپورٹس کرنے گو مہمانا اللہ دن صاحب نو تو کمپیریشن یا کہ دونوں درمیانہ تقابلی جائزہ کرے گا کوشش کریں کہ چنچو مطلب دنیا تو کا ہر چیزی کی نوکی نے جوڑ بھی
आसूदगी वास्ते झूठ भी क्षत्रिय नेमगर होते हैं भले मरूची माँ में वती ऑब्जर्वेशन है बल्कि मैं गलत हैं कि पेश ज़माने का तरीक़े कार अर्च पैमाना बुता बोले मरदम जुतन जुत फैसला ही रसता भले मरूची अमिचो लेंती हैं चूँकि सख्त द्राज के साओ पता पीशी नबा उते के मामला तस्ता बाबत चीज़ सर माँ ये सिर्फ दो पोर्शन अवला के मंत्र हिस्ट्री रकम के बयान को के कहने माँ प्राइमरी सेटअप के बूता उदा ची क्या कैसी स्पीडअप बूता लेकिन मैं पता कहीं इसी दूसरी पोर्शन आनू मैं बलूचिस्तान है जेका सिस्टम की बूता आई कैसे एक शर्रें पिक्चर बूता हिस्ट्री है था आई कैसे इंसाफ हम दाता माशानी कैसे अमनोमान बरकरार करता होती मुश्किलात नाम आई नहीं साल होता लेकिन मंत्रांचो अवलगुश के 1876 के ब्रिटिश राज के शुरू हुआ बलूचिस्तान था मैं कैसे वेस्टर्न एक डेरा गाजी खान के मैं हेडक्वार्टर बूता शानी संडेमन आरामा यक नाम इधे मैं ट्राइबल सिस्टम ही चेंज बूता आरामा संडेमन ट्राइबल सिस्टम गोशा अम्मे आ बुनियादी ट्राइबल सिस्टम भी चेंज को आई तो बाज मॉडिफिकेशन जिरगा सिस्टम आई टारगेट आई चूंकु आई सरदारा डिक्लेयर्ड एज ए मजिस्ट्रेट बाकायदा नोटिफाई को के जिरगा सरदार कैसे आ मजिस्ट्रेट हैं आरा कैसे हर किस्म फैसले इख्तियार आता है इदा सर जिरगा कंपोजिशन की जोड़बू इदा कैसे चॉइस सोच पिक एंड चूज बू इदा कैसे डेमोक्रेटिक तरीका रा कम्युनिकेशन चे को बड़ा ख्वाहिश सर अंग्रेज वती कैसे मर्दमाना नॉमिनेट को मेंबर एज मेंबर वती चॉइस है जजमेंट सो शिदा सर ये जिरगा सिस्टम है था बुराई शुरू हो खराबी शुरू हो इदा कैसे पता अंचो जरूर साहब कुछ न में गफारा कि रसाई कम बू आम मर्द में शेसरा वो इंसाफ मुतनाज़ब होता अच्छी की जजमेंट आता तो चाही बात कैसे सर के रियासत 47 के मार्च में 48 पाकिस्तान के जोड़ हूँ इदा अच्छी बात सर मैं रियासत कलात चूँकि अंग्रेज़ा कैसे ब्रिटिश बलूचिस्तान जोड़ को ई इलाकिया ना शबोलान कोयटा च बगैर नसीराबाद ईशान पॉलिटिकल एरिया डिक्लेयर को वती निज़ाम आउट मैं कैसे अर्ची के आदिगर रियासत था ऊदम में आ सिस्टम चलेगा बिलपर्जा में प्रिंसली स्टेट था मकरान बेला खारान और रियासत कलात ऊदा कैसे आनी वती सिस्टम जरगा से चलेगा इंसाफ दे इधा एक कन्फ्यूजन इस जरगा सिस्टम में था 1973 के बलूचिस्तान सूबा जोड़बू इदा कैसे चूँकि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मुतफ़क़ा तौर पर हाथ कैसे लागू हुआ तो इदा कैसे ई टीम जरगा सिस्टम बिल्कुल अमा कबायला नहीं दस्ता शो कि आप बाकायदा इंसाफ पे पोजिशन ही नहीं था पर क्या होती चॉइस है मुताबिक चलान इदा ची सर आयनी था बुराई शुरू को मखलूक कर कैसे अदालती निज़ाम नेमगर रुजू करना कम चूँकि अदालती निज़ाम हर डिस्ट्रिक्ट का अवेलेबल ना वो आकस इंसाफ देगा वैसा तैयार नहीं था उदा कमिश्नरी सिस्टम मजबूत है डीसी और कमिश्नर के असतन तहसीलदार आ बाकायदा जरगाना प्रिजाइड को और जजमेंट हम कैसे वधी चॉइस है तो इदा ची आई सरम भरोसा मखलूक के शोध यानी जरगा सिस्टम में तमा ट्रांसपेरेंसी के असत डेमोक्रेटिक सेटअप के ख़त्म हो इदा मखलूका अदालती निज़ाम पदा 94 असर जरगा सिस्टम मुकम्मल पाबंदी जाती सर 94 असर 1994 इसी सिर्फ पाबंदी जात जी जरगा सिस्टम करची बलूचिस्तान तब अस्ते आना कसे ख़त्म करने आ कसे जुडिशल फैसला दात न करना बल्कि दुरे मामला ता नश न करना आनी आखिरी में जुडिशल इख्तियार पेश करते आरा ख़त्म को सर पता अदालती निज़ाम चूँकि अदालती निज़ाम एक जदीद एक निज़ाम है आई तनु चूँकि ज़रूर साहब आगोश के लिंती किसे सर वजह से कि तनी वक्ती अम्मा कैसे ब्रिटिश कानून